Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu la ilapho khona-ke kumacingwane kade echazela khona-ke abomthetho-ke ukuthi-ke kwenzakaleni-ke ngaphakathi-ke endaweni yesigameko, njengoba-ke abantu abaningi-ke laphana kade bekhona bagcine sebachaphazeleka, ikakhulukazi-ke ney'ntatheli-ke kugcine sekulimala-ke ne-equipment-ke laphana wey'ngane zakwethu, kwalimala-ke namafoni-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba-ke ifoni yakhe-ke ungizwe mchunu-ke bayithathile-ke laphana-ke laba bantu-ke ade bengenile-ke laphana bemhlasela ngenkathi-ke live ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lakho, ngiyacela-ke laphana usilandele-ke ekhasini lethu, so lokhu nje sikulethele-ke iy'ndaba-ke ezenzakalayo-ke laphana wey'ngane zakwethu ngecala-ke elivulwe umacingwane ukuthi-ke uhlaselwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nephela ukuze uzohlezi uthola njalo-ke ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Sichanele, siyabonga.